Bismillahirrahmanirrahim. Dalil-dalil sifat 20. Soal dalil wujud. Jawab. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang pencipta langit dan bumi dan bandum atau bandua. Soal dalil kidam. Jawab huwal awwalu wal akhir. Allah yang hana pun. Allah yang akhir hana kesudahan. Soal dalil bapa. Jawab wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhan gedanya Muhammad. Kekal zat Tuhan gata ya Muhammad dzul jalali wal ikram. Soal dalil mukhalafatuhu lil hawadits. Jawab laisa kamitslihi syai'un. Hana si banding sapa syai' gopnyan lam sabi kaharan. Soal dalil qiyamuhu ta'ala binafsih. Jawab innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Hanya Allah yang kaya bak bandum alam sekalian. Soal dalil wahdaniyah. Jawab qul huwallahu ahad. Takun li gata Muhammad Allah yang tidak lam samad. Soal dalil kudrah. Jawab innallaha ala kulli syai'in qadir. Bid Allah utuh tiap-tiap syai'. Bid Allah ada tiap-tiap syai' gopnyan tidak kuasa. Soal dalil iradah. Jawab fa'alul lima yurid. Sangat gepubut puwa-puwa yang kehendak ubah ta'aluk kadiran. Soal dalil ilmi. Jawab wallahu bikulli syai'in alim. Allah tiap-tiap syai' getupuh wajib mustahil harus dum saban. Soal dalil hayat. Jawab wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Damumat li gata Muhammad bak Tuhan hudib dan mati. Soal dalil sama. Jawab laqad sami'allah. Sungguh dengar li Allah mawjud muhaddad dan qadim. Soal dalil basar. Jawab wallahu basirum bima ta'malun. Allah nekalan dum barang yang tak pubut sekalian. Soal dalil kalam. Jawab wa kallamallahu Musa taklima. Kala mengkalam li Allah dengan Nabi Musa takliman. Soal dalil sifat ma'nawiyah. Jawab dalil sifat ma'nawiyah jika dalil sifat ma'nawiyah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.